molo soroy da kono pulta pino TV. Empon dia pamas no tu barang dia biar. Kasi monotoni oh. Ngana palaro tu dia pun nang goreng kari dia meninga. Si jadi piringan. Mana sirakan di sini. Baru santai-santai oh amat lah ngomong. Mama tengok TV. Ah, tapi. Baik, lu guna apa di sini cukar aja. Sing apa ada TV di jauh dah siram. Ya, mah. Kasi monotoni oh. Ngana palaro tu dia pun nang goreng kari dia meninga. Si jadi piringan. Mana sirakan di sini. Baru di dah. Baru pindah daun. Semula suka di sini cuma piring. Buat enang di biasa dari uji petik sokwe dah. Ah, ayah dah besok kali Joni dah. Aku kan najum do. Mama mana apa nih piawe dah. Mama lupa. Ini nang go piring si cuci. Ah, kalau mang di sebon. Baca bucu ni dah. Ah, si mo tahu turun nama ida. Jago mo rin na. Jago mo. Sabi, mulo rib do to sa nama susugot. Drip mo ha. Ako na sa boss ida na. Jago ko rin na. Tapi iba na nagsijuer biso. Ayo petuin nak permain. Ngai dami manuci piring. Lama jo tu pala lama dapat ton. Bapak sudet. Sebetulnya nung dunay lagi mo pare. Ba, be komo do ari maloro udah molo mo jabu. Molo lasari isido kare juga. Ah, nabi cuy no. Anak kayo nung agak putari balao. Subuhin na tinangi ba di hutaw. Ina songoni, ino songoni. Hindi bang ganggu iba. Subuhin horo sampai iba di jebo. Baru santai-santai oh amat lah ngomong. Mama tengok TV. Ah, tapi. Baik, lu guna nama di sini karejo. Nangga be iba karejo. Karejo isuani di. Dak songoni Ah, di na. nung Kada kare juri baru amang anak Ay, komida. ama. Subuhin na bitin na. Kami lang mo dyan yung mga ulang pa siya ha. Ikanasin. Kana si Musa no ikadirokon alang ni nang simadon ay. Solo naman. Kanasin na. Gusto mo nila ito na hepe. May kunaman lang ni. Spaghetti. Ano na yung sa Jojo? Sa ida. Tingol. Eh masa di paling na gira pero nang ni ko ni dai mas ko bita. Oh, di berjolo lao. Ah, berjolo lao. Ang iwan ang utakin. Molo pala lao perjolo ida dang na yutunon ni dai. Ison naman do ni gira satu na mula haw. Ay bigyan jolo ha ida. Ago, sarang sa bangi daw kiri. Pastabi da na. Ah, Ida molo dinggan ida dinggan da wali molo sama pala ni ida bisa na molo dinggan. We don't know hado ikon na burju ida hape salamon pikir do mana ko lebih wala ni berjolo. Ulo ba pinates? Hape to hodo kal nama to kal nama TikTok kal nama Facebook. Tama kira siya ni. Ibu to ida runga lu jana ito kuri ipol lahat sugari oh mga lahat to pol sa mule nepe. Memang kewajiban dia bang muni. Ida nga para ho nga pertani ho ada kewajiban na ibo nga pertani suami ni pertani ulo tong iba. Oh ya, mak seri ko tayo. Lai manerapin mo na. Eko nida molo soro ida kono pulta pino TV. Empon dia pamas no tu barang dia biar. Oh, sino ta mo mamutek yon. Sabi mo naman uhor. Ah, sige puti daw. Ah, sige aturato. Mau man niya gusto lagi. Di diurusin mo sa job. Enjoy mo rodok yun. Oh, udah tu dia dona ngi daun. Tak kaya dia samle ni pe. Suaranya nama si kopi pe soro. Na nomor Facebook itu nai guna ni kopi. Di sober ngjule bana. Toho matong ni nomor handphone ni guna ni kopi guna ni toroi. Katus kan. Pasti itu jual main Facebook ko na.
sing. Ada mas cipur ba? Are dah, murah kopi mi? Dah, ini dah. Apa lo ulit pitu biji man ni kopi mi dah? Ama. Boy dah, memang orang ini mau kopi. Kalau lagi nak kopi saya goreng kopi ni joluan. Mana ni boleh ya? Maradi, aku ngadu eber dah, ngadu eber sana ipe. Dah, kalau pitu biji man ni kopi ni reson. Ayo 1.000. Namu 2 hari dah. Mamang tahi lagi. Lang smart. Aku anak buat tu sana. Habis sarupa parhuta-huta dan ni kita dah tak palas sana benamu. Si majo dah, si majo dah. Ibu pihak torong. Ni dah. Kau mau jalan dah? Pita dah. Alang mai dah, tahu dah. Halulu si Meda, dah kau anak sana perkara jo kerasa hera perkara jenis perdeling ke sana. Nama hari dah, nak pulang hudu di batokin. Tokin nga 2 japi tay sana sama kopi Meda. Aku dah kon. Dah sambil manunasi dah dah. Ah, Aku tak beda. Nang kau pala nason yan go kopi ni eda. Engkau lanjutok nama si kopi. Aku tak bisa ngomong. ang mau jajan yang ni dah. Ah, udah pala hudu di batokin. Aku dah kata anak. Minum mau 2 hari. Ini sulit tu mau nyari. Ah. Itu ronai. Itu hilang on. Baru nak kalak toro. Apa nama? Amerus. Dia maju. Bye. Nama dia berdua. Ini lagi kuat naik pe. Ini satu saya tu. Mana ni kuat naik naik. Oh, nama dia berdua yang sah. Tunggu tak tu. Itu isi saya tahu nama dia. Saya sama kalau nama dia hemput dulu.